one, mabala onke, nela aneka uzoyini, lomo ya, wamushalo. Nanza kwethu namhlanje kuyi-16 March 2024 inkumbi zonke South Africa yonke kuzo zonke inkalo kuzo wonke amagumbi kuzo zonke indawo igama lelodwa uhlelo lolodwa luthi rest in peace BK lala ngokuthula BK Mchunu njengoba ke uKhosi FM lwenze uhlelo ohlukile lwenze uhlelo olungafani nolezinye insuku kusukela ngo9 isikhathi ke sikasikiya ngengoma kusukela ngo9 kuzokube manje lokhu ke kudedelane abaculi belokhu ke bevenqa ingoma bevalelisa uBK Mchunu indlela ekudabukisa ngayo ungathi umuntu nomuntu ushonelwe ilunga lomndeni wakhe obelithanda ngendlela eyisimanga wonke umuntu ushone phansi inhliziyo zibhlungu inhliziyo zibhlungu akekho noyedwa okwazi ukuthi yize noma kuyilanga lokubungaza impilo yakhe akayiphilile emhlabeni kodwa inhliziyo zibhlungu kakhulu abaculi into abazenzile bafike baba emotional kakhulu becula bekhuluma benza konke omcineka otshata inkosi yamagcukama omuzeni wonke lovi ocevuzile ojumbo into nje abafike bayikhuluma nendlela kade becula ngayo ubuza ukuthi ke kusuka enhlizweni zabo kubhlungu inhliziyo zabo zibhlungu ngendlela eyisimanga ngaza kwethu namhlanje lilodwa igama sithi rest in peace BK Mchunu ngapha ke eceleni umthandeni ke igcokomelisha naye useyileke ngakhona le emndenini wakhona kwaMchunu ukuyokhalisa nokuyothi dudu abaphephise kulesimo esibi kangaka kukodwa kuphela esikusho njengamanje ngaza kwethu ukuthi sizilele umndeni wakwaMchunu sizilele umfoka Mchunu rest in peace BK mabala onke aneka uzoyini, lomo ya, wamushalo. Usamhlalele la, sawuthola, ngabe la.